emergency Ghana movement team na muso for kosia for quality and I'm a the story no so eba beja mo me na wase so waje brand na wo se wada je so na wo dey ehwe me na me so ka video be like no share subscribe and so e dey awam na the comment so attack so e dey awam na agusia bi de wona sem aba beja ohini ni somebody to dwa ni nyina ene se won baba ya won fisha no edu 14 years na papa bi ononya fisha no adua 40 etimi ni abaye ya kwakoda papa no 40 years no akwakodi abaya no ono no ewo even 14 years no se che nya ba ko nya mienu etwemu da che se wodi wo ho akwakodi se empana fo a che se omo twempana mpana twefo omo twempana na che se bibia mu abaye ko school akwakodi ska wa papa ho na papa open school so ba papa so da na ya se wo enso aye even say sabuwe ho no otumrika e de afa na we na nyinsen ko ba ya wo fo so eni be hu bi anaso mba ya aware enke wo se ko report case no ede ma post for because that case we no akwani nya 16 na say 18 years here enutika when ke rape and as defilement bo man ye omukata omu twetwa nwura edi ku asemi so ma ne be ya foolish case na ne ne esinti abusuafo yi etu ona na modi asem no obabeto hini na abusua ebeje won sem nyinsen ba ye kire nyakopon ya ba ye adom ye oso ya na somdwem na abusua ne esi kire na beje won sem na me sem no me pese obeka me ho na ko hwe video no ne hwe ne so ne apiemu afimu aba ye na mo abusua di asem no obabeto hini ni mo so mo pe e di afi hini ni wo me sem ne nkronko tie won sem odi to dwa no ne ba ye be kire adwen so e di afa ho me di no ya ko hwe fa ko ti se na me di kan no ka me ho no ko hwe video no emrasi case number 2 Emmanuela Insia Edujama when no mo born ko Eduefo wono so wo Edujama ko oda ina invie mami me pa cho na wo ne fro Emmanuela no me pa cho ni me nana no na manu ame transfer mama wo na be kasa man okay yo na wono a wode na sem no so wote ho eno de ekura ma ne ntra ho ye wu nipa ye ka no wasem tumi akoda ho akoni be makoda de bebi ene ne kwasem ebusuafo ye obi ayira Zayel se wa moni ye hwehwe no ewura yesu yakola ketu akra oh mfie mienu moda wo ma na akrofrom yese na wo she track suit oh red wo frifie enre ya kola 2 years wo frifie a wo kwai wo bra na abo awia no mienu apemu yesi information mo te say lady bi e wo neighborhood ho ani din de Angela e na kola no e wo ne ho enti no ene mom yanchi Angela no e obi anso a wo say Angela kurei no abre wa kra no ipa cho akra ne ma me number is 055 73 42 389 055 73 42 38 Angela kura ye bodi akwa no ho afa kra no ko na ba chi wani so yo madam mama tino ho na ante o buy program so ayo Bible crab we focus akasa precaution abodu ane cross o pede he chompe baboro mo ano so o kwa ya so yawo fountain fatos o kwa ya so ni me kwa so fire distance ministry we Edujama yo fire fansa to so na bodi eyeme ekuyaje mai insada babru iso sa asemo ameka no no kritrudo ni nitro onyame boame anti asembe adam me pacho menana ni akolai na meneneti o ye school ni akola nti media manka bia nhimi se waso emema pe ti de me huna ne se akola no wafa nyinsen na mebisa no wonka na ye de ne ko doctor mu kokko check ye na ye busuminu na wotwimienu wanyema busuminu na wotwimienu na mebisa no kire se ifu na wone no enyem na mkope me papa ba ko ifu no ye hwan wo ya anwonani wo Edujama ho wo ye de adwuma wo ye baya ne se wo toko gold ayo na sata modo akrai dai akrai no mfie sen bacho na aka bosome me ensansa no nya 15 years inti no odu nai efo ni so mfie sen 40 years
maame wo esenka me ne me ma prosi fortune kwasem eyese wo ne ukun ya wa be to ahye political suit papa yo said wo kom la hye be dwafie no ese ye kyem obi afa wo nana 14 years ne nanyam moantumi am ya nche na twewire guso ba mo ba ye no so hwa kola me ba eti no aboduku me ba maame so hwa kola eti na ba me ba ma me pa o cheo Debbie so ba mo ba ye won hwa kola ni ti na mo ba me ba menim saa de na papa o 40 years afa wo nana 40 years wantumi am ya nche no se modiamo yo kasai me pa 20 e ba saa no me kobo me papa ba ko ama na e friend eja boy na police mine onu so ye friend ya menu enti ye ko ye na ye de koto wo ni fie wura anim no enti ni fie wura na one ne kasa wo se enye wo no a enti e ba se papa police ni no eni bele wo na wo se wo fa mo nko fie na nwunu ju ade bisi bia no obeba be kan kire enti nwunu ju ye no ka kire police ni se ifu se eye wo no a ena ni nyina maam ya nche enti waje tu mi se ono ni nyina maam nche mpacho enti yes no asem no wo be kan wo de kurum ho asamre ma mienu etiri ai ena ebe kan asem no ena ja yes papa 40 years afa wo nana 40 years ne nada waje atum so ono ne akola nada wakofa assemblyman ma assemblyman ye friend saying ono so se yechem so we assemblyman now ti kurom community na papa we di 40 years fa kola 40 years na wo di akire ekopa chewa ese wono ye che no wonyina ese na me ye che munyina mo fra ensuasi process for mama ne kwase ye che wo ye che wo mo ekwache assemblyman ko chi efo ne nkam kwasem eye nsem wo na mo di no mama ese ka no kura bi kire mo kasai me pa 20 e ba saa no ena ya jitu mu nti wo hwe akola no abela wo ku school ni nyina wo ye no ye bebo wa mane ma ko yi ni doctor na o so la sika utwa ma no na akola no nko ano eye tan email ya bosome na wo de bele no eja me de meje ni saa na je ni saa 10 million iska keto ako je ni saa ni anu ti no ma me ya nche no se mo fi so o sika nti mo bedidi ne ho good mind nti mi pa se be bosome mienu ni afi de papa ne se akola ne nye ne banti won de won hwe akola ne bi mum ye kire na kan kwasasem we kan ma kwasem enu nti na mene mebla ye de abahasin de de kan mum ye nkoche no ansa na ma be pre akola wa tomra o man ne mra kola akola afi na obenya 50 years onya ya won ne daaye no wa tomra 14 15 kwana no wadi a wa tomra papa of 40 years oni yere o yere wo ho o mpana wo ho sisi ameka se abrampa mo friends asi prosifo na efokro no yenkokoche no mo kata kra na ni mame na me ni nkomo ewuraba etesen ma no so etesen ache efo ni fa wo no wa fa be mada ache de na fa be mada ache de na mu di gina han bla am wa mi u na fa be mada ache de edi enti no no da wa ma na amane ono da se mpana no ne wo twe ana se ba ko pe no no ko dai e ye de no no ko dai kasa kire me mina na suma mi se mi ko fe mi ni ma wano so na no kasa wate mina na suma mi se mi ko fe mi ni apenyu e mesu ha me ya kasa su bia na wo fi mu na wo ai kola kitu utumi 40 years atumi e 40 years koda unsa wona na suma ase den nko fe mi ni apenyu ni mbra na ye anwumre mo ano so na ye anwumre na me ko na me ko hu no omuni mo no makache mse membra na mbeji iska nti menene ko ono ka ase membra na mo de mo wono nti menene ko ho no diska na ma o ma say 50 cd ti sa da no de 50 cd ma no die where you rape kra IBJ rape enye number akope eju na una na soma wo ene o frɛ wo wo kɔ e fo so ma no so achai anawra wan fo so a emetra ma ese o ye kaso obi afo so obi Emmanuela o ti ase e dia na che so fo so no die
na me ko na meti ho no ana obepia meto mpa no so woti wo no obepia ho to mpa so na na ko wura dan mo na asem okoto nwom wodi na chi ko wura dan mo ye dai Mami, wodi na chi ko wura dan mo ye dai Manuela ache me se me bra na mejiska ma wano so na me sister wan hwe me twa ba hwa papa ho akache me se me bra na mejiska no o si bra mejiska acha na na ekom de wo chade bi eti sika ni nti a o se beji na wura dan mo eno ni ko wura dan acha Mami mon kasa nche mo na na ya ma na mie na no amudi buka esi be story akọ not me ade ne nya baako acha to anu da wie no ma 50 cedi acha ena de to so biem no so ye de no san no kodai and the same thing say and no me ko school and me ko e ma break na me be fi no of friend ma wano so no friend no ka say member na me ko no ma miss kan san na me die o ma say and 50 cedi and so ma 50 cedi acha tina che 100 cedi enu ane no ne odai ono da mienu acha debi antina e say dia fe dia kwaya boyfriend Mami mo fam case ni so le ko ba mi ti madam wa ba betra kasa utumi kasa wa de no Kwasa se be na odin kasa yi wuti o wa no den do betra utumi kasa no akola 40 watumi ni pepe o 40 years a twempana no utumi kasa enye sa ba ko pe no da ye acha debi edi enti na wo twe sam pana no na edi anya epesi ehu sa wo 14 years na ni 40 years e twempana no na wo se mo twempana no wa wale wa na ade kasa edi no ka kire wanti wunya akokudro na twempana twan sa anka bibi anche IBG enti mo microphone insole free honko Kacho anka bibi anche eno ane se ohia wa na wakọ no no wakoda acha we are seeing it is discussing or the ma wansa na wonyem no wo kaya 40 cedi wajene nye ho wo si first day o ma 50 ena ko obi 50 du ka bo ma 40 cedi de me se de to so bi em de to so de o te so ba 40 acha wo ko no no uchimai acha de bi wanchima krada ye mama we radi hu ye mobo na ne ma we ye de ahomete efo fran na mema betre dujama kra 14 years and anu mo deda na assembly man so twa wira gu so kopa we hu chew ma assembly man na didi say ba ko didi yate ena ba ko didi salvation hwan mu na awo assembly man de he na efo didi ato an ko fa ne so no mempa acho say ye kan ye de koto nanim no wodi to woni ye na phone hello Evo assembly man de na me koto nanim no ye di koto wo me ofa nanim no ena wo bo efu na mane na efu no frɛ wo nua na wo de ne ba kurum no ye frɛ no wo de say Dennis ni ne kopɛ saa mpanyimfo no ebebe ka asɛm ba sa assembly man for no mutimu bi and one o say Dennis no ne kopɛ assembly man mi o say assembly man for dey the same ba ko de yati ena ba ko nso de assembly ayi hello Evo yes madakuku onfo a madaku yo me pacho ye frɛ me wo hini ni mama ga me ya adwuma wa hemfie TV ewo adum wo ho te sei pacho yo woni makola bai wa friend Emmanuela na yese woni na wo si afedi akola ne nya wo ba enti wo nhwe no de di kan nyabotre bra nyabotre de di kan
Ufa kolano na unimisa kolano for 14 years. Pasha mi onde minimum. Na unimisa for 14 years. Yam pasha onu de minimum. Yo, na wa wo wie ye na de enti ye se wo nhye no. Na je se ekoye DNA. Oh ma. Pasha ase akoranu o ejinu. Ombe kasema no magiatu. Ena mi yede. Misha koranu ma kaskatu hama. Ena mi se o se na bia. Omuye akoranu ba nyanya gba akoranu ba out. Nti mi pese mi ye DNA ni je nere nencho nere se media no ma yim se ka mi ane na chesege enye mi bi enye boni pe manka o be bia sa koro ni nye media ni se mi ye di no ma hu se media na ma hwe ma ade enti da ben na wo pese ye DNA no ma yo ene you boss senior until the me oya me friend abisa no mama efo me ma o Monday bra ni enfa kola ne kan wo ne nyina nkwa DNA no me pa chew yo mate wo ba wo ni di me boa me pa chew wo ba e ni di DNA no koya wo ni di mba jose wo ba me ni di DNA ye ni di why yo mama wo ba kra ye be frɛ DNA fo no mba be ye wa he ya Eti Monday ye be hwe anim. Yo nti o de me sa fro back meju no ma me sto no ba me sa fro back se na be che bia. Mate. Difo. Malady. Mami, to da bia. Mamu mi eni aho kirechi enye ye ne ma saawo. Onana akra ne maami we. Ne maami afirimu ye di ejankaja. Akoda wo mfie dunai. Papa panimu hoho ade be chena mba sole na bre wa sesa ne niam nyina no kona na nguna mamu amuko hunu we fa wo nan mfie dunan ne nanyam motumi aye hwe ha se akofra assembly ifo ne kona omhu aye me nwanwa na nka mo de mo wo ho a mo kra na mo boa mo so mo ya be fra mo didwa atoa ama makotra sa asem we so e kopa chew enya sa etwa 10 million say ye mfa ma ne bosome abayo to awuna na ekura wayale hwe ne komu konka any said why hoya waya anemic ayo me fra na wose woni ska wode baba yo ma konka sorry fra konwum afon sakrama batan da mani be wa me yu na dampan wa ho kon twe achi o hwe mo se ma ha mu ya mode akren so se na chi se dra na dwa wona eno ade bi tumufu no ebetwe fira no makoduru so am run about eja net say na me aduma yum wodi ani akoda yi me nana no na da na ja me hwe wa wo yi obi a wo benimu de na matena wa amane ma atoto ajeje mu ya nukure mimi ni efre me ka chem se akwa na fa yefun anukwase mi nembe senka me kokohwe senka bi en papa no fa no ni size ana se ni size nti manko nti no oguso ano ne wo ho no nti da ko no ofre no ka chem se ti says wa ma asem na ya aburu me so am se adai was ni paro ne wo yan se won ti mo hwe akwa ni bi nti se ku yedi ani na me se ene me ba na me tumi ka me ko hwe no na me hu se na papa we na fa akra papa kasa ne nko yi wo hwe akra ya wo fa no ene jese ne entare indika ka bibi na me ni esumo dika ka ho asem nyina nti mi sumi ntimi bu akire o frefre mpanifo bi a o mo kwetena asem ka asem na jese me kan wo hwe enye dai enye yi nti won kan kasa mu yi nti ma na o twi ni se nka me hwe de nka ono ase bia nka benya adwen sakyera ne nka waka bibi akere ma mi ne nka wo hwe akra no di ujina fe de me ko nka jen se akra nsika mfa ma nti won fa ma no to ka kire mi se awede yen ko be ma no me ko nyina ti won fa ma nti me frem ni ebidan wa no wo so won fa ma no na bosu ba akosa ba na obe DNA kura na hwakola na me frem kopim so be DNA na me frem dan se wo diskana ma na se bosu mi nu me ko bosu mi nu wo di ama wo de bi o na akra san yare obi a JHS watumi yi 12 de na chese nkobe ni made o na mbuzan se wo se wo yare kra na ko to hospital me frem be ma wo se wo hwe na wo yale akra no bata wo yale ade ye no operation wono akra na wo fie wa wo fie
Ebimpan so a me frɛ kaka no bi du ye na wawo ɛna mo amutwa akra no furuma nipa chode mo de no call hospital no ko yi akira de doctor fo ni bi tete ye man te mo nti ye ko frɛ wonom no Mmeranti abe hankola ma yo adwe dodo akoda wa yi 12 a obetimi akosuku wo be se na brabo ye be tena du jama wa be ye no to ya 10 million obosome na ya didi ne ho a na kwanda akyase ofa ka say na me ka je nse on fa currency kan ma no nti ma mi pusha no say busumi ni no first kan ma say ene sai te dia musumin trama busumba ko na me ka ungi be bia se me de fa me fa na be free producer no so memra dinuna kwa na se nka ye bana no me free no onya kwai na me sinye na me twen no ense nya me ncha dia no po de ba ya me namba ndi ye mini wo honbom se me ko hwe first mo na me hunu se nka ono ye penicillin dia nka ene wono so an kan je se bia akora ni pa ko fa nkora so ye penicillin ne bia sinsinsi ne ye mini wo hono yo ani ofa sese no ye tu ensa frɛ na dwada mu nyina momra ye be frɛ die ni fo na ba no ma ba be ye die ni no wa ha na fe die ni na chi no ye be hwede be ye why mudi na me sha inimu die ye why ti mudi e bom pai se nyame ya dom adwada no ye ba ko die ni no na ya hwe batakola ne de munya madwen so be ko school ante me untimi mane ko school where you 12 man in school hey uchu su ofa school be tepa ene okes na mo aba emai anti mo man in school why where you 12 betimi akọ ji akola no wate awo me na koro be nipa de bi no abehwe wansa no wawu wate jan sama no ba no obejira na chi na ifo no de ye watwe yi why timudi ye watwe yi mpesa me ka bebere di for me maledi mi da se efo be bentia nche dan kasin bia na o maame ne so ebedidi anade ne mu na ya amokoye akola no no so akola no podi o nidi o ma na aduane ti eti ye bompa ye se efo nyame be ma nkwa na wo de aba me wura ho me susa because akoda wo swa na ye sheda to ne mrade maledi ye sheda to ne mrade ma me nyamwa obekasa chene se de kra na sa because osuma so nkota de wan kan je so ko be manche wonu se de kwa esawia na ofri school na ya ma break no asa ko shewo ifo no kan ye kwa ne sa no and so there be say wodi kan tina homanim ahoman watim me man skanti ho no baba jiska enti watim ni ko de obekọ enti wodi e malady we ni anhye da embom be ya twena ya ye de hiansa so ya de fata de ono na brampa tonton malady me da senya me nhira pa malady ade mema ni bi ye na nye o ade nsamanfo gu asamado ye nye eso so pon wasan ko kasa nsamanfo de mu ye nya yesi brasa ma do be yi anu ade efo yeyi se efre se bi anwura mema bedura dujama ebedi pa 14 yesi wo san wo yire wo mpra na wugu akra 14 years so ene na nyema wo efo asem we say malady say ye ni biri ni ye kekafo kirefo se se obekasa na edi atem ade efo yeso enye ade efo ayeyi enye na se de efo agya tum so ba be edi ene malady asem bia ne akiri ondo omra me ye die ne ne ehunu se ne ba no ontere ne ho hwe no na malady ye manipa bi ate ase se adujama go a wutie ye bia mo asamble ma afo na mane mo kan kire wo mu se sadie yo ma ye no o mo mfata se o mu di asamble ma biem sane ma funu we ya o mo di o mu tumi ene o mani mo nyam kakra wo kro no mo di aye no malady o mo mfata se o mu di asamble ma biem asamble ma asam nte se asam we 40 years o kura na o se kama prosifyfo ne mra bia wo mbia ye ne efonka na wo mom na adi dwato akwada malady na so obi kum obi kwa wasambre man o kwa akoyi no atwa wira guso wo betwa wira guso muti krom ye ka bibia na mami mamu mentri so onabo we ye onabo ye de onabo atuni dizo anu de na madujama o mum ye no mamu mentri so ni ba di nkwase asem sei na wo se ye de mra prosibem no momaji agirem pachaw malady se di osi de hye ba e wo se sabre nki ati asambre ma afo no kra
we di enti na ose yama no ehwe ya kasai ya potamu so maye ade ba na be haye ade ye ko haw mu a ana maladi mu gina sia no na se ye sia no ya be brawu ni asompa fen se die sia maladi de hwe akra 14 years ana o yare se sia yi ya frefo no keka kwa asem se di so edie ni etu onye die ne de akra ne ma no mu ana edru ba bia yeti krom na nipa edi nkwa asem asebi ye de hoho na chichiri kro na so enye hoho wiramfo sei eye oba be se kro wo be to bonti prumo maye abedi abekwai maladi enye ne sa adujama maladi nana no mo ho mpalifo krom ho na awufo ye baaye nanafo ye baaye oba no owom ne de e wo se sa bia akranka prosifo de ne ko edru ba bia ye ka no kra kire wo mu e wo se ka prosifo de ne ko edru ba bia mo ya de ye ka mu ntie oh I abije mate mami na meka I was say come mami me che no malady every say for wo win say 14 years na ya ba ya wo so atime dem to magu kom edi assembly ma fo achi pachew edu ba bia nka no krenche nipa no malady wa frefo fa jatum o si nyame adma dwoda obepie mo fi ade malady ye ni asem bia ye ka e de amane no efiada omra edwoda omra na die ne bia wom bia no omra meye eye ne ba onko so no hwe ne ba enye ne ba awura ne mfa ne nyem no enko na akra wako school amaledi ei emu aya wa anana maledi so de I say twum ruwa ye president enti na so de why boko di for be catch ni ya twum ho ye pedant ebusi mama na wasisa woji bre na kama ekuhwe video no eba ye na se na papa na nso no na age atum se obeba na kokoye DNA no ye bese ne so omra because it me maso de akra bebe wiase na obe jai se wo hwa akra na den a wo bese kokoye DNA ansana wa hwa akra no den na etwetwe waso ho den na wo hu ntia wo no wodwen se akra no ebia na nya oban ti bese kokoye DNA na se den na ma wo onya adwen bi se akra kokoye DNA ansa wato so wo hwa oba obi ni wo reason and one also pay or request for DNA inti ne betwen so beba ne kokoye DNA no say your ba what your ba enya oba so a na ne abaye e de ne ba no odina fa bebi odine be fa bebi okokope ni sika de ahwe ne ba de ono anasema inti betwen ko say papa e beba ne kokoye DNA no as a DNA results no so bab de no so e ba be den wo like national subscribe e fa e ma me ko faculty any medina house emergency Ghana movement that's ne no besan so de shemu e me busia macro